Gloria a Dios. Tatito narupa y katasiwa Lucas libruna Pespahalka, capítulo 5, versos 1 a 7. Amén. Gaukan tatito narupa y katasiha Lucas libruna Pespahalka, takasti mayata, bakalko kamawa, ukarni tasinyan tatito sumaru nakama. Ukanamu itanyan. Tatitu kati wasar pal khaisa. Amin sab khamai. Amin. Hijun manakak tatitu narunakap katukan munaf tati. Kau kadis munaf ta kabe rampalok ta phamcha amin alukam. Amin. Ceritanya tatitu sumarupa aiman lakhrat akam siwa. Lucas libro Pespahalka takasti mayata pakal buka. Makotika Jesusah Genesaret kota yang kaskanwa ukarusti walipun yu hakinakah tan taptanibkhana wali nyik khasin kama diusan arunakapa istanyataki Jesusah uka kota tiyan pacu sabotiru unikharakina chaywa katurinakasti misusinha kana nakapa ahsusipkana ukatwa Jesusaha mabotiro mantana ukabotisti simunan karakinwa kasinha mahukampi wanyat mangkaru hitikanya patakiwa mayirakina kontata kasinsti ukabut khatka hakina karuha yati jarwa parlan tukui khasinsti isabkham parlan tukui khasinsti simona rohsanwa hijah akabut kha hukampi mangkaru apam ukatsti kanama hakon tarakim janywa katsunyataki Simonas tiu karuha Jesusan sanwa yatichiri arum pakariwa ilnakta chaywa katsunyani sasa ukatsti hanira kiukuns katupti ukampis human arsuta maruwa kan hakota Hakonta tatsti ukakanaruha chaywa pokantanwa hanira kiu absuni khamakanti kanasti niya chihtaskanwa ukatwa sinyalampi hausabkhana yaka botin kirinakaruha ukanakampi yanaptaya sinyataki hupanakasti hutapkharakinwa ukatsti mabotimpwa pokantapkhana ukampis botinakah niyau umaruha uthantana chaywa pokantata tapata kau kanis gloria a Dios sabta hijur hermanos akaya tijawin akatatito narupana amui tanyaniwa kurkansa tatitoh mayak tata hakiro ma ainas tata hakiro tatitoh ka kutikip tawai kusisinyar kutikip tawai bendition churas kinatanak kau khanis gloria a Dios sabta kami akau rakin hermanos hakikasina chachawar bisapkit familia naka Hermano kasin todavía tatitun takipan kasin ha urasa hanu alinakan urasa hikatas puntan ani jukamak fracasa puntan urasa ka inas humakilatanaka maimara kalugaran humas akan amcita hankah utamana amtayataha akamaraha kuspin nayaha gantasiwaya kuspin nayak hikata siwaya kia uka akamanak lurawaya ihaniu pokasiwai kiti frakaso tu kahanitya
Haneu pokasiwaikin. Inasumak ucik puni hakasin munciat akamaraha. Urasak yakina kampiwa cukanta waitan. Kamapasita dicha. Makiut kataina hen reform satan sutipaha. Sipihila tanaka ukakiu aka autonak unistayawai motoranaka. 4 tiempos. Gasolinam sarnakiri. Ukakik siwa pirmino ha walpanak uywirikino. Estás kistati. Papito nakapaha walpanak uy granja, walpanak uywirino. Ukat walpa warunak unchukiritana. Walpanak hermanos wali uka walpa putur mantasit kal askatayan muniritan uka wanu nakapampi. Yak anakapampi ha. Ukat sa tayo na, haneo na yak papitukan, uka walpa uyan yung kapan, uka walpa kanyo nagmukhi niya taki sa tayo na pi. Nayak maispin, nayaka, sa tanong kalir misusin, ukatim ka maisapit siya, utkanwa kawanyo nakakiw katat nakan auto naka, uka karwaki sa tanong, amuyap tati, utkas kiw kujaramban, Santa Cruzan utkaskiu akala pasana kanut kite mas bien kasara sini nakakiucha katan na kaya si Khadija akan hermano Milton akiwa katan na kaya si no uka películas kunyan cha kau kanis gloria Dios sabta kilatanak a su nombre ukat sataina kunas kamar kam hakiste katat na katsar na kadis nayak paspa auto kalyantani naka iktayad munsa sa upaha amtatan haniw walpanak papitun walpanak nayak kahulma liwstat walpanak nayak uywan ukat pekipan sa tayna ukakika nayak motor lora uka aut kustup sarnakin ukat aka auto naka unistaway pero haniw pasila kataynat amin sa kamay humak ang tataynawa ukang loranya pero haniw pa sila katainat may akamat lora hanira kiki auto funksyon ka motora akamat lora hanira kiki funksyon katainat kim sakal tungka istitya niya patak hakawiyanatayna Saparato hermanos han publican loranja acá sasabarsuna. El fracaso es la oportunidad de empezar otra vez. Aymaran kamsnasa saparato kam fracasca o kasan monito wasitat kaltanyao. Hijamaran humak inasu kam kala inas familias kolkits, negocios, kunang tabitsa, inas yakita hikhatasta, anchit aka apostol Pedro kam. Pedro kam sa tayo nasa, awilitap kam siya. Pedro kam sa tayo na wakilatanaka. Piskal kalita niyan siya. Simono okaro kisusar sanwa, yatichiri, arum pakariu irnakapta. Chalu akatsunyani sasa ukatsi harira kiukuns katupi acá que hermanos Pedro hanir apostolo akasin hilatanak hanir tatitur al kharakasin wal pinch am tukutaina pakararumi chalu katsa hubaha kotar mantawayanwa masuma am tabib akano manchal kats aniwaya butir pokan aniwaya sasaw saratain pero ukam tabib haniwa pokaskan samkamcha ukam tabib kunasa tikmaki ukam am tabib kun slurtana kun kau sartan han pokas ke kun khamasik khatastan azub khamai kun uchiki
Yaquita. Chuya su nombre, gloria a Dios. Yaquita uikadastan. Primero kuchikiu amtan la kachinikiu inas toknak ciadan uklura akamna yakanasi ukama usara berhan tokas kiu keratoh akan ukun kamas akamas kayatan la kachinik cangkul kamak tansa Apóstol oka Pedro hakik Simonaha pachparaki. Pero campis yakisin kunata. Porque hubak chalwa katumpiwa hakasina. Haneu chalwa katunya hubatak anatanya kan tiempo pertinyakan. Hijuru nakah hermanos wali wakuru nakan asarap hakinak auto nak alara sewak macak itu nak kakol kinak doli akan absusin kau kino sarap kila partiha sarap kiyunggasan hawira nakar kota thaya nakar ukar lienso satu kacanya katunya nakar apt atau sarap ukana kaha haneu jalwa thakap kiti Sinos anaterius sarap haber chalkat suñancha se llama en castellano su hobby, pasatiempo. Ukarun sarap he. Ukana kahan katsus pakualikis kadea. Anateri hay sarasipche. Pero Pedro sí. Pedro haniu anat kanti sinos ukat mankasina. Biblia, si hermanos, 1 Corintios 9:5, apóstol Pedro sipi la tanaka, Pedro warminin sipi, beit abhatapi. Uka todavía se va Lucas 4:38, mamá suegra pau mauro usum tatar, calor usumpi, fiebre usumpi. Jesús ukaro koliri saratai. Si te suegra nichin, warmi nichin ha, wawani pachada ya nicha. Amuyap kamay. Hilap po amin, makaw kaniki hanwawani ispatih. Pero hanwawani kasin oyubasip harakyo. Porque kasaras tanwa, warminitan, chachanitan, kunata kisa. Asum kamay manaka. Kunta kis kasaras tan chuy. Wow, pocantanya tak. ¿Cuántos dice gloria a Dios? Biblia manius kit wawana kadin sasin, pero wawani pachar. Si te suegra uiwan nichin, warmi kuidan nichin, wawana kaut karak pachanay Pedron. Chaukaru mah hermanos hanchal kashansti. Ukapi waliyakit puede katastan. Ukamapi responsabilidades horas autisto que vasana. Maaukins matai kansa. Ya yakistan wawanitan warminitan chachanitan ha. Hasta walyakistan. Lura sin multa, hikata sin multa, mankaya nyatak, isiya nyatak, estudia nyatak. Perhan pokas kukah kurmachisa. Yakita. Choya bin sancha. Kau kanis gloria a Dios sabe. Chak hermanos si biakan tatitu narupaha. Kunasa teh pakararuma. Aho papas pakai cek pakararuma. Inas hermanos inti halan tata inti hals kamapuni ast yokin hermanos senyale kanus katainak halipuni ukat katainak. Akapais panaya tijas kaat ka ayunun ko may manausan ni hukolyan kat katainak sipi. Hukolyan taftati hampatun wawana kapa. Utaftatu kolyo. Ni hukolyo kat katainak. Ni haja ni hich kajanua. Hani punisti. Cak hermanos acá Pedro hani upah ukuruk yatik kantik chajwa katul. Sino si aukipat pacha hichkat pach chajwa katun yati chataina aukipa experimentador experiencia inua
Kuna talaga kang paspach. Hali ko mariki ulosa. Istarquita. A su nombre, amén. ¿Cuántos dice gloria a Dios? Ahora sahal como vi atinistan experienciar yana casar teroja butipar kanapar aukin yati chatapa experienciaro hubak atinisitaina ukaru korfia sitaina hanipi ukak kunata kisilkante. Ahora sa ukamao nayau chachat moko chasinya tiputa naya negocia duarmitua kuskum kana kwai no kapyaki para ka kitna ikama kusabar na ikam kit chachar uibiri asunombre chuya men sab khamaya chahu kama Pedro makata ditain kota tayaro intihal sudata. Haleluya. Kanu bas qalo yaqtada wa yakisib khamcha. Yakisib khamay. Wala yaqtada bin. Unaki pasini manus mutipha nikuna sudkhan. Kana kiu aju chataskan. Hokona ka umantatain. Nikun. Ukat kuti hermanos hubak nukulitain kacitan kota tayaruha akam lupisau tataina cakuna kuar mircuras ticurus wawana kakuna payasinis ukat uintatan kota kan ha wal kakina kaukan hermanos tanta jasiskan kota tayan hukam pipini sutkas kata nyikota pach pinsai asatai sutkanya alana kahai satainai wala kharaki sudircha butin ni majalwa ni hichka ni hacha ha hermanos makata nisinka ukakina kahaniwa chariwa alana kakati ukakina kaha tatit Jesucristo piu khutataina kota tayarro haniu tati hermanos Pedrona hermano botina kap unchukiri más bien Jesucristo jutantataina yatitaina o Jesucristo ha Pedro yakita tapata hancha iwadita pata hubak yatitaina ukat hakis antata ukutataina ukat yaktat hakiri khatiri. Isabritian kunasa de humakukam jajas warmis familias hikatastan ha taditon sintasnya pautir a su nombre tatito khaniu hiwaskam hakikit mainiti khainat sikha yat panai kucharo kai purchi yatis panai mut panai haniu kam kusipeyaskin tatito siwa khutatainau alah bajatka yaktatanakaru usutanakaru ainashtatanakar waitiri khutataina. Haleluya. Jesús ajudió hermanos yaktatanakar yanapiri ainachatanakar hermanos bendecir. Alcanis gloria a Dios sabta aleluya. A su nombre, gloria a Dios. Tatito hermanos judíos. Hadiu armaskin yaktatanakaru. Ainashtatanakaru. Hukanakat amtasiu tatito. Pero tatito amtasisin hadiu aikok kideh. Sinus luriwa. Sabhamcha. Hadiu aikok aikakiti. Ahí está. Hermanos urasaha aukinak taikanak makin yakit unikasinha ay konyak yattan pobre hermano pobre kuliak wawana kaha aukipat ay kopik pobre papit auki ay
ay coñaki. Pero tatito janiu ay coñaki atkite, lurayate. Caucanis gloria a Dios, aleluya. Tatito muna sinyaba janiu arukiki. Tatito hermanos muna sinyaba ja arsutampiha luriwa. Aleluya, luriwa. Aleluya. Usaki boteja. Elka. Tatito kamachis. Tatito sipi. Jesús astiu kakota tiar. Pach usabutiri uni harakina. Jalwa katurine kasti misusinha. Kanana kam aksosipkana. Ukato Jesús aha mawotiro mantana. Kamachata inasa. Mawotiro mantana. Kaukir butir jalwa pokantat butiro. Arsum khamai kaukir butiro. Chusa butiro. Mantata inak. Haniu Pedro skatainak. Tatito ke chusa butiro. Manta sinka inamaya haniu. Tatito siya kanha mantataina. Khupau munasa mantataina. Amen sabkhamay aleluya. Hichuruha akach usabutik churima marakispa. Chuya amen sabkhamay chinos. Lekhera mo yapkhamo. Hichuruha usabutik churima marakispa. Ina sumah mai maraha akabara ukonya kayum pukantat sarnaka milagro nakatoka chusa buti toho kis chusa buti toho ketanicha naya hermanos sarit but apasin khan yokena nakano tohto pero kunasa teh liman pituturan pichalban pakunta dakiha haniu toho kitboteh ina sumah chusa chuhima toho que va esta cámara pero Jesús api mona sinya pachaho ka chusa boteru man aneha kabalon chuhima mano mantane Jesús acha Jesús aleluya tatitos chuhima chusa la karumanti fracasar chuhima la karumanti fracasar negocio na karumanti fracasar familia na karumanti usa na karuta dito chatakeja kaukanis gloria a Dios Santo humahmantayas mat usa chuima maru kaukanis usa chuima mantaya khasmaha kaurunka tatito samay nayabu ka usa chuima uka chusabutik chuima kawa mantamay sabchabaralibay mantamay sabay chuima karo necesito chuima kauchusa negocio kauchusa familia kauchusa tatito sanaya hutanaya tatito chusa nakaru mantayate Mauro kamaraki hiwasa sarna kaskayata. Hanta tito hermanos. Hanta tito nexchuima na kasachusano. Haniu kusi sinyao tkati. Alkularo sarayatan haniu chuima pokantka. Tokonya sarayatan haniu chuima sak pokantata kati. Tatitu mauruha kacuy cuy marakarman tawai. Gracias Señor Sacha. Gracias Jesús. Pedro hadiu haus katainati. Tatitu wati hauch usa sa Dios katainat. Jesús au sinta
kasinya pata munasinya pat sarawayatai cusabutir kontiri ukarumantiri pas para kiwichuro Jesus au munasinya pata mante cuy mana kasar kau kanisa min sabta ukar bijakina tanaka Jesus akunarus manta Pedro cusabuti par kunarus manta hubaksi hermanos manta tainawa huban arunakat loktiri kau kanisa min sabta Hani ubah hermanos ukaruha ratuk milagro risar katainat pero kunasa tiktatitu kau karus tak katiha ukah bindisita hibihiratanak tatitu yati coya anak kamsasin humana katih kau kartak katab khataha nayan bindisunakan pokal tata Kiu karato hadisay unik kanyane tatitun presencia baka akayupi amen sab kamay haleluya parlatay na tatito na rupa may mantatanak butik uno kitay na waksarok kumuno kitay Pedros di nairas bilata kunata Hani kayo pak umiri kunas naira umiri nakan naira wilara kiu tok pakar tokori nakan ha wilara kiu kugo tiro nakan pakar kay kugo ti mo na chik wilara kiu Pedro naira pak kunas wilan ha arum pakar ujay wa katusas yanana warmik yakisa wawat yakisa ala sirinakar ala kasinyataki cakar kata tanija soya mensam cha tatitok mantata chosimuta porbuti poraka tatitok satay na Pedro roka mau kita amais asikim satay na pe butik uno kiwa ulada nakau tayo uno kayit yukina mapsusinima ukat kat hasita kejakan kapstas amin saja akan unitar hermanos akan amuik senawa Pedro ka umil ticuy mani hani ubak koro cuy mani kanti hani ubak katay nati tati to akakay naira ka wilas kariksa karkatas panchan wali Jahumah kat hari takan hani na ya jam to kuni saraba ya hani ukamus katay nanti humparut kanwa hermanos humildad lampo cuy maninya kitina kas hermanos tatitun bendición katokan ha lampo cuy maninak sabkan cha kitina kas katokan tatitun Balkam jari wala kapha Kitina kas lumchir kili tatitun bendition of katokan kha arsub khamay khaway khama Kitina kas katokan tatitun bendition of kha aunque karkhatak semaya aunque umah hermanos hani kitak semaya Kau kiritik hermanos ceksasina yang uci mani kanika asnit kamau awanta. Kau kali itu saat itu asnit tu nak apa? Asno karkata sitwa kumnu kasinha. Nanaka hermanos katim to nanyo ka auto na ka hindi furu ka imbinta wa kata japasil ka auto na karo asta kargan to ita padilla muskun to ita wa ina ka ausnur ka hermanos kumu prit asanyan sibadu ka granuna kinta ka mas kumunta sarapta yaskilatana kaitanoi asno chukuinya da ki haukas asno kumpiras ki wa dija kuma tanija Tolabi asno khawir pasasin na ya asno hiwairi toloi asqat ini kumuntat paltan
hermanos culpurias no pal khatas katan mayam bis akamas ay kusna sa kayub chiat kham sait asasno kut kachita tsaras kakyo hal ko na karota dito bendice haniu haira kinakar haniu fasil muniri nakar dito bendice kideh Pedro kha aman jasitainau karkhatakan sikimayakan sa hubakat khasis kitainau tatito khay si Sheikh Jesus khay ar-Sheikh Jesus khay munchik lura khay kau kanis gloria a Dios sabta kinatana a su nombre kau kanis ukam lusna Jesus khay ukam sitok lura khay Hana hermano baksinti si tainar chama pata. Haniu bak hermanos sa tainar tatito karkatat unikitay. Haniu kam kikas katainati. Tatito ka yanap iwan liang berjuy maninaka. Kau kanis gloria Dios sabta kalian. A su nombre. Chakista picha kunasa te yoken katkhas kanuka tatito kuns parlana. Aruna kapa, hakir aruna kaparlan. Kutam chen mana, kuma. Kapadar magat. Ya, upau Jesusane. Ngayau Pedro ya. Ma predicata keluar parlam cari. Predica mai. Nayak akan kas Pedro kunai tata. Yokin apa nim cokalawa. Akamuti patan Jesus aka parlas ka na ron ka lokana kasi may kampalkas mas kum lokana kaswal jaja kamakam nay kampre di mo tsaka Pedro ka akatati takan kayo pan punta ta yokin kayo kasin ka botim pirwal mut side enya hanta tituro uno kaynya taki ukat hinjup wal pinas kata tayo nak mairam punta tayo nak cukitay wal pinta dito sumpini cukitay a su nombre kau kanis gloria a Dios sabta Pedro hermanos yokin kat kasin ka tatitun arunakap sumpin cuy marucinun tatayin Ukana kau tatitur hermanos bendición rakap kato kanikilatana. Kau kiritik atención am iskaniha ukanak. Akapas punut ki yaki panakaka kamanak hat isip kacakanak. Yaki panaki ikutalisip ukamanak. Ukanak kahani ukatok kaniti. Kau kiri ti hakata tito na rup na yapan kot ari ka na kapkito karo kam na ina na kapambukam ay ito sa kuskisar sart sar tapalag aksar sart as ari ka na kito ka uka na kau tatitun bendition hakato kapkati kinapra uka na kau sumis eka Chuy gloria a Dios sabkabay aleluya kunasa tiksiu tatito na rupan ka kunasa tiklatanak tatitun sumaru na kapistal ka iyaw sabi uchuy masana pokantasi kalatanaka Pedro iyaw sabi piu pokantayasina wali sumpini chukina atinsyunan piu ichukina ukatanta jabina karu ayunuro saranyasa hani kiwasaka tiempo pasire hani uchukini sinus tatito narupa istiriu saranyasa haleluya Jesus sapranja gloria a Dios haleluya kau kira kinakawar mina katekista panik atinsyunan tatito naruna kapka ukana kau kipurun ka tatitun kusisinya bikhatap khane khilatanaka ukana kau hermanos tatitun milagro nakapuni kaphane naira pampara pampuni kaphane kau kami gloria a santa yo yamin samaya hichasti kunasa
satih Pedro mai tatan botit Pedro amap curataina yokin kathasinya takhan war ukat bot uno panyapatak tiempo curataina ha Jesusah sum ukanakha amuyan amin sabkamcha akakih botit curito akakih yokinam kathasito akakih tiempo mait itu syahaniu kamakut kaspat utapar ukaam tabiin diusahakan coya mensabja kunasa di kumaku kampil kamurat tatitul kat khasit timpum curat calam curat kalkhata kasinsa tatitu kuntai khatana haleluya tatitu kuntai khatana amin. Ma hermano warmos payito hermanos hermano ka anu takiu hermano pusi anu yaki panaka anu na kual mo na prekno be aka anu go na kanay kam koro wata na kan ko uskus asuna mri hanu to da kurwa wat kun avri kun usko prekni chali kusko prek wal mo na anu na kan utkiu hacharu na khacha seka tananu na ilaru na kunai manu yo khekno utlo rayataina anu iwayata ma cuarto rayatai ukat maulu hermano volk gastalaktas anu iwayata ikhutha tati tuta klora ya maya ora que mano ora sinyataki ya pastora amin sabcha choy kaukhani gloria a Dios sabta ukalo hermano nak orayas ukalo ayunayas ukali ati japkhas tatito na arut ya pastora lucy amen gloria a Dios kaukhani gloria a Dios humani tu kamagda hanit anu tak loraik pajata wahil pataki kujidak ay boras kujik waranis cewa waranis tukar sabes tati tu tak loraik lugar corenya tati tu ka kutayata tati tu sumun kita anak Pedro na kuntik cuy mapanungkan jago kun khams yokin kat khasin kun khams moti parchusakan kun khamas kana pasukan apno katakan suma muya ukamau alah pachau kisah kiratanak huma khasas kam sai unik pachati tati tuhukha unik suma unik talicha untam sumun khe kunya kan kau ka kujaras ni umas yatis tati to periati pi kujara negam kau ka suki so ya mesercha ya kipada kan kau kai kinya ni sama ya sebit pi tati to kau kai kinya uthiu soma aku tahu tati to kontadorau so ya mesam kamai tati to haku siwakan ikutanak kau kas charman sanus tu kerap harus tahu ya tati toh niau kakuai nikuta sabir hakusti ukat umarus anak Kristen ya anak hakus pas tati toh tati kuna yati gloria a Dios samai cak tati toh hermanos yuspa karanya niu haniwa kaki ukama kutkas patu taparu satai nabi unikat tatai na ulyakit Pedro loha unikat ulyakit anca yakit sintirat malek kunum siap sinjata kali koma aso nombre aquella kita mira aquella kita mira chica penita kita
pobrecito. Ya iba a catar. Alcanz gloria a Dios. A su nombre. Tatito sumun que haniu akanu chui mas. Pero chui mat pimis soksi pi akanu ruh yakina kas kusisinya nagas. Biblia pin sekirta. Gloria a Dios sabcha. Kau kanis gloria a Dios sabta haleluya. Ukat sadaina. Maitito haiboti amapa yokenapa timpupa maitito akake haniu kut kas patu kamak utapan. Pedro sadainawa. Hijaha botim mangkarunukunta. Yokenam pich amancha sisina nuktas kaki mau kitam pich amancha sima. Mau kitam pi esfuerta sima sadainabi. Una sakuna sati frakas tanha ukaro haidan ukoidiat tanha. Ya han alkas takulaka ni alas utkid kama jejat taha milikari an alkas abi mai ichai mana ma uka awayum uka milikari mai ite takpa jikon kas kami amin unta ni kicha kahutas pa akademi kadri akiban ka kamapno kasinjati teknobe ukan senyani media sana sapatuna jamarana kuntado arana kuncu kisa tuncuki haniut ki pastaw ere ki kisa tutani pastaw ere ki maini khotika hani sirki tanta jamarana dito Julia a su nombre kau kanis gloria a Dios sabta kilata Cuy amin samaya. Sabes tatito ka ukaya kita na karupian ang kanyati. Ukat saka uka kuluri kamsan jati. Uka kuluri. Hanipun ala ukat ka. Kau yaki pada kakak sikut absu sipkih. Absu sipkih tadi jam. Hani umar cutanya tak kita. Sikut absu sipkih tadi jam. Pantas apa tu? Misma. Cuy amin serca gloria a Dios. Tantais kinchais misma. Ukat hanipun misika takkan ya tekuk tanto. Bildo ya. A su nombre. Pedro ha hanip ukam lurkanti. Sabis kunasa te ukam hanwalina kepin pastan ha amanca sisi kanyamakiu tatiton arup suitas kanyamakiu pokasinya patakina tenaga haneu kulirat apa kulirat atip kata saranya maki kau kanyamaki human saja mau tatito curi tadi tatito hianap tadi tatito narubau seknaya atip kau saja bawa atip kau saja mau Amin repetin chat tatito curi tadi saja Al-Sumay tatito ka curi tadi tatito curi tadi samay haniu yin taki tati istas kistati haniu makulina sita liu tawayatat haniu Pedro takaway katanat tantakal liu taway katainat tatito sarap sa tayo nabi tatay sa tayo na ulyang puchoy mang pakarano mau cantukta ukampis arsuta marekamawa hakontin sara kunatsukamsan arsuta marekamawa sa sina porque Pedro sumpinis taway katainak tatito na lumka cuy maparu sinun taway katain haniu alekak istgar sinus intin kham istasin tatituna arupa
kita tito takiha haliu chama kini tatito na lupa pokasiwa tatito na lupa pokasiwa kau kadis gloria a Dios sabta kilatana haliu tatito na lupa usakiti tatito na lupa chamaniwa kunasa deha kamundo na nyata tatito arsuday naka akamundo kampana indignia unistawayataina kota na kan chanywa khutpana chanywa na kan yo witi kitain kampulo na kan uywa na kan unistpana wakana kan dia unistawayatan tatito na rupa ka chamaniu kilatana ukpi Pedro hintitin kilatanaka ukpi Pedro yati kawai khatainaka ukakpi sadainaka arsuta markamawa hakonta haleluya cuy mahaputuki Pedro kat sarakawayatana awis arsuta markamawa hakonta sabkamcha arsuta tatitun arsuta markamawa lura Uksap kerja tatitun arsuta para kabawa lura ukapya kalman sitik mani usuta yakita jika humahotanya mai tatitun tikchui mamar puri istam ka sarnakam suju akena karo sartanya mai tatitun arsuta para kabawa lura tatitun arsuta para pokasiwa tatitun arsuta barkamo alkhasam jawarni tatitun arsuta barkamo qonun sara alkhiri soy gloria a Dios samaya tatitun arsuta barkamo la ya ala kau khanis gloria a Dios sabta kilata hijak sipi kilata naka ukam sa sarataina Pedro mangkar sara amuyab kamcha takala rumah hanikit kanat eksusa karkat tatitur yokin katata karkat kau na pinichaku kampa jawa chaman uka mangkar saram uka tatitur sanmunanwa mau kam chaman asis kakim handis ani masim tukar humate khicur kam kunsians taka han tokas cika yantas kaki maukam piluras kaki ba maukam pisaras kaki ba halukar kira simti gloria a Dios halukar kira simti maukam pichaman jasis kaki ba ukam kita tito bendición apa humahan aktawayam ala kasinyam kulak ni ushu serikit sarawaiha han kulira sim tatito ukach mau kach aman jasi mau kami esfuerza sitaha ukam kas kiwal kami indiciona kakilatana ukam kas tatito indiciona baka Jesus akamai ukangas kiwa kau kadis gloria a Dios sabta Haleluya. Cuica trompet mai tak kerja angkobah mai tidak apa nih mauru kontra te bwanda naka akam hania te kinakawan tukanya absura pincha tukanya istincha tukanya taki kontra tap kay ilijan hermano naka hantu kirinak ukat ma profesor api militar jubilado tiyati chirih huma tare chore tare akan semana sum ya tekap khatar akan se kamaka
Sengkama kakabukinya sumahakkan tadi itu. Turunya pau sapi. Pakar rumah akan pusatak. No, pusatak sapi yatije. Pusat. Akajak sengkana kaka. Akawarna nakan sengkana kapa suma kayu absutau. Han suma absuta kika. Akajak laru nakat chuksuai samana nakani usu chusu nakapi banaka chus kama tadi swanda nakat su kamai kamati asuname chaisa picha ukat profesor apapi profesor akam mauruse mahakem amta siput intrendat haniwa sipi Profesor ini tiempo arutkit ukat sti cakningkar polisi nak diantar haniu inama yaki ainake ukat hakur pagi toki hani hakur pagi toki haniu semua banda kata tumbak aman jasinya mau kunti ingkar semua keluarnya mau ukat singkap kata kam biangkar kau kis kayu kopi nikun pas pakis katain nau warmir hampata yuka pakis katain nau cuya sunam ber ukat toko kata amta si punto no kam ida tadi kan pura kesit kunakan kam ukam akatoki to natoki asiska saramai kha sasabi ngai akam ka konsukosa kimkhara zulu na ukan to es saramai kha hijur kamaha uka edmanuka chusu kipinis kipi hani subiat kitih kunasatih istanyanih iuhanakar kasunyan pedhamah tatitun aruna kaparuha ukana kau sumiso de kiratana soya su nombre profesor nakakanu kiu yo kaya nakari binya nakar tari jura ke haluri nakak aplasata tani chaplasata ke kiterus presidente churek mil boliviano khabe kau kirwa ina nakateh este atencionan profesor nakar kasub khitari ukana kawa hubana kaha prêmio nakapfusipke hai naka hanka susini nakaha pashfa kiskiu Pedro de hankas kaspan tatituroha pashfa chusakis kaspan gotipah kana pas chusakis kaspan pero Pedro ha istataina tatitun arubha atencionampi ukat kasutainawa haleluya Jesus a su nombre tatito siwa takama hikatatao haira nak trabajo takil sarap tati una pashparak cuma nak konu sipta kolu ki khutpa na ya karuh hani tatito alak pacak dolar nak hadiu ikani takata ukapeni aman jasit ukapuni khumpit pedkhama ukapuni hikatata amin sabja Pedro sarawaya tainawa tatito narubarkan bakara rumau antukta arsuta marwa akonta mai hakonta taina último fuercita bajadua mai kan hakonta taina ha mayak pinchayuan agak cukuran toy katang kana roha kana balkhay haleluya chayuan agak khamaut impun kha tatitun bendisyon agak baha khamaut impun kha haleluya kau kanis gloria Dios sakta kilatana saman jasima Hanumah
risin disip kunasa te kurma ma pastoras hilas akam lura ya que panagrato que aquel hermano kam situs na saraba ya kakai tati tu palas Cristo bukato suma ker tu kunyataki bendicionam tocantanyataki Dios pagaranya mau. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Tati tu bendicionaba tocantata Pedro Jotit Maitataina, Pedro Giratanaku de Kitanaka, hermanos Churata en tiempo Pioquinapa, Hupa hermanos Chacatocan, Tocata Titur bendicionapa. Kau kanis liak tatsar nakapta. Kau kanis sumana kaichur tatitur necesitapta. Kau kanis sumana kahichuro. Pedro Jame hermanos chusaki puta. Utam kanai. Utam kanta titur.